Kanongpo konstituensi COVID-19 komiti kabalathung dangtang hakinagi khendiat singi kibaladap hapo kajingyalam jong uba sensi lingdo kumu presiden bat uba syampang pasa kumu sekretari. Kalap penbena pajba langba kene ke khobor bana kabanta ka jingbit jingbiang jong ka jela baro kawai kene ke komiti kalabu yakine ki phone number ban pentip ha kabaide bat kano ka jinge kabaide bat ka jingpenbiang ya ka jingyada na ka klam coronavirus. Kumta kipat ba jong gejala barok kawai kila ban phone sya ki number pra line new r hendru iwe not sau hendru nangta hendru not khandai san iwe nyo khandai nangta khandai pra hendru r sau pra iwe nyo nangta khandai pra san pra hendru lai hendru bat khandai pra san pra hendru lai hendru. Bat pentip ya kijing ba onla banirap ya kino kijing jong kipat ba kajela kerpangpat na kabenta kipat ba jong kenongpo konstituensi. Detok ke depor ni pau ya kijing kuble ba Polres Maweng di news boidan bertabat ni penbena ya kubor kada boleh itu ni ini resmi ikwa ban itu jadi hari ini kami ke komiti pada dewan form nak nampak konstitusi COVID-19 komiti. Bat sekali ke komiti kadi ke bangkai kerpang nak kebentar. Hari ini bat kini ke kelam bagi yo. Bat ini nangkri nangai sekmat nak kebentar. Kat bahkan ini kelam kapan senge ini ke komiti kan nggak menteri nangai sekmat. Kene kepor ngeladepan nak kene ke komiti ngeladepan ya sya porok ki area ki snow ki thau ki ngeladepan le adepan yo ban ai tingrap ya ki kat to kat ni ki basak hapo ka korancing bat community korancing bat nilai yo ban poi ki tingrap ya ki jingkan kam kerki habede bat kitu ki jingkan kam ban ai ki ban kam ni nak kalian jom ke komiti di penpau isu ya MLA jom ni Pak Meral Konsim ya MDC jom ni Pak Balajar ni di bedan bagi sendak ban Aiman Sim nak kan ni kan nombor COVID-19 komiti ke jom ni dari kejing pencelur ke jom ki bat kejing Aiman Sim ke jom ki kaba ni lala banirap syaki senong kitau syaki area ibai yo ya kum kene kejing nak betul ini kelam tu bani dor, jadi kene kepor don sekretari banyo ban ai ya kina marpun di bakerki lara dong kam nang nei sekman, bagi no kireng basino di Asia bat kiwe ke bani layo bantu ban ai kini rap bat penpui di tip bekerki siapa ni komiti nang ba nyelak bani rap haki por di bakam kerki nak kepentingan don kam jong ibril di jong ni kumbala mai phang dai chairman ya bini di jakan di komiti ke jong ni nga kumu sekretari akan di ngayo wan ciki di pada men pensno ya pi kumbala pensno di chairman ya ka jingtrai jong di komiti ada menta te tani kalau ka jingkerpat nak yang jong sekretari ro nak kamta di pada kamtam nam ta di khun samla di badan syaba di badan swan phai kamtam chanika dong ri bhoi ba kamtam syaka nompo konstituensi ke jong ni kami komiti kalau penkret jadi ini nombor kami ada nama kacing kerpat kajongi kalau bayar itu pinong bawan naba kin sungha dan pidan kanu kan ko jing nak lapoi syah ni ka distrik kajongi hamtam di wadai nak nombor konsumsi pin sobha ban phone lani ban WhatsApp lani ban wat ini lembaga social media agak pin yo ya ki jingarap ki juki bakerki di jongpi karena kacing kerpat nak kalian jong sekretari ru kalau ba ka drobos nong nakarpat ba drobos nong kinya trailang bani dengkat naduki asya harba kidan kan kan gajing kidan kini ki nomor di bangan sa ai kan kepot ba pin snobha ban pentip yang ikerki nang ba kum ka komiti nila ban le ya ka berengkam di phila ban phone ni nomor pra line new r nriu we not sau nriu ba r nriu not khandai san iwe nyo khandai balai khandai pra nriu ar sao ar iwe pra iwe nyo bat sao khandai pra san nriu khandai san pra nriu lai nriu